Turabasuhuje mwese abadukurikiye kuri Joel Gospel Praise TV. Tubahaye ikaze kandi mu kiganiro tugiye kugirana gitoya. Ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na Joel kandi ari kubasuhuza. Bakundwa rero, mbanje kubiseguraho ko hashize igihe tutaganira. Impamvu nuko twagize ikibazo cy'ibikoresho, tukaba tutari kubasha kubaha ibiganiro nk'uko bikwiriye. Hanyuma turi mu mpera z'umwaka, ariko muri izi mpera z'umwaka turifuza ko Imana yazadushyigikira byibuze tukazaganira ibiganiro bizatugirira akamaro twese. Nagira ngo mbabwire yuko Imana iri kumwe natwe mu bihe byose, ntishobora kujya kure yacu. Bakunzi ba Joel Gospel Praise TV, uyu munsi munyemerere rero tuganire ijambo ry'Imana, dusangire ijambo ry'Imana ridukomeza kandi riduha ibyiringiro, riduhumuriza, riduha icyizere cy'ubuzima. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ntabwo nje kubaganiriza njyenyine nk'uko mubibona, ndi kumwe n'umukobwa wanjye nkunda witwa Joel, yitwa Joella. Basuhuza, tubahaye ikaze. Reka dufatanye ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Zaburi y'ijana na 16 umurongo wa 6. Reka dusome mu izina rya Yesu. Zaburi y'ijana na 18 umurongo wa 6. Twumve icyo hatubwira muri iki kiganiro cyacu, cyangwa se muri uno mwanya dufashe wo kuganira. Zaburi y'ijana na 18 umurongo wa 6. Reka twumve icyo hatubwira. Haratubwira hati: Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Nababwiye ngo intego dufite muri aka kanya ni ukuganira ku ijambo ritubwira ko Imana iri kumwe natwe. Imana iri kumwe natwe mu buryo bwose. Ese Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ni iki dukwiriye gutinya? Hoya ntacyo. Nta kintu dukwiriye gutinya, na Joel ari kubibabwira. Bakunzi bacu, muri iki gihe turi gusoza umwaka, ndabasaba kugira ngo mwegere Imana, musabe Imana kubana namwe, kandi no mu gihe tugiye kuzatangira undi mwaka, musabe Imana kugira ngo izatangirane namwe. Imana ntabwo ijya itureka, ihorana natwe. Yadusezeranije ko itazigera itureka habe na rimwe. Niyo twanyura mu bihe bikomeye, Imana iri kumwe natwe. Abaheburayo igice cya 13 umurongo wa 5, niho hari ijambo rivuga ngo sinzagusiga na hato kandi sinzagutererana. Naho waba warageragejwe muri uno mwaka turi gusoza, kugeragezwa kwawe si ryo herezo. Hoya, urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 13
aratubwira ngo Imana niyo kwizerwa, Mana ni Imana, ntizareka ntizigera ireka ko ibigeragezo bikugeraho, ahubwo hamwe no kugeragezwa kwawe Imana igenda ikugerageza ikaguha ibigeragezo ubasha kwihanganira. Imana ishimwe. Haleluya. Ndanezerewe cyane uyu munsi ko mbashije kugira ano mahirwe. Imana ntishobora kukureka naho waba uri mu bibazo bikomeye. Imana iri kumwe nawe. Imana iri kumwe nawe. Mana ni Imana. Ibibazo n'ibigeragezo ntabwo ari iherezo ry'ubuzima bwawe. Ndagira ngo wongere ugarure icyizere cy'ubuzima, maze wongere wibuke ko Imana yabanye nawe kuva umwaka utangira kugeza kuri no herezo ryawo, ukaba ubashije kuwusoza uri amahoro. Twabasuhuje, twabakiriye nge na Joella. Nagira ngo rero dufate akanya dusenge kugira ngo dusabe Imana iduhe gusoza neza uyu mwaka turimo turarangiza. Icyo ngusaba ni ukwizera. Turagusaba kwizera. Wizere Imana ibashije kukugeza izi saha uhumeka.